and Victoria's Faith Ministry, Pastor November, and Victoria's Kitamalusi Mpumu, le Seleke. Bomamedi wa Mothewa FM, dumela hohle mo mametseng lo hana teng ya o dumedisang hona jwale ke mphomo tshwaidi ho tswa ka kerekenya Victoria's Faith Ministries. Momamedi wa Mothewa FM ke o dumedisa hohle mo mametseng lo hana teng o dumediswa ke Osilagato Seleke. Yeah, mamedi before ke a hole a gore ke keng ke ba babedi ba bararo ba kula. Amen. Qetile. Momamedi wa Mothewa FM ho batho bohle Dr November a retsa tsilena o le etsetsa tshebeletso ikgethile ho batho kaofela ba ba kulang ba re Dr November re a kula re kgone ho tsamaya kapa hona le ntwe re tsamayang kampeng wa phone ha o phone etsa fela gore o botshwere glass ya metsi ke na tla ba jwetsa oho ne ke ga ke re ba phone glass wa tsaba o tlo go jwetsa tamana le tricks tse ngwe tse hlotseng okay ke na describe la motho ka nako eo a phone okay okay Satanos strategy ke ka lengwe hlotseng nkampa motho a phone ka mo fa instruction ora etse jwang okay okay mama ntetsetse ho tsiro mambana 079 083 3833 079 083 3833 Zedinki 078 398 3446 mambedi ne ke le gauteng kwana modimo a thusa batho ka tsele ba ka tshe se lele ka reng ka ba ke ba petse di clip today but ha ona taba today ke go ke etse tsemeletso ya ikgethile mamedi le ntetsa 078 398 3446 o njetse bothata ba o ke mo mamedi bothata ba o ke ntatwa ka pelenyana what o tewetse ke go pomba mele ke tlo jetsa re etse eng thank you that mamedi wena o jwa keng ke ne ke batla ya kulang e senyana le bothata ba o tshwantseng a tse ka tlung a renke eo ya ntate no hloka o dula fatshe le ntate moruti lo sana ka gona go tla ne ke mo kile o ke shoga mamedi radio ntate November ke na le motho ka mahetseng ka mo o dula ka mama ke dula Batman okay ke go pomba mele radio tlo jetsa re etse le ngopotse guys ke ba mahetla le ntho mo jang radio o radio Tikena dilingata 079 083 3833 078 ne mamedi radio hello ntate ke na le mathata ka mpeng ke go phone amen ke go potlo mamele re ke tlo reng o radio ya yo batho ba ke le tsoka mpeng mamela radio ntate o radio ke tlo jwetsa re o etse jwang thank you o radio ba noka ke tlo jwetsa re o etse jwang thank you o radio hello khotsong ke na le motšheso hlogo ntate moruti ke tlo jwetsa re o etse jwang ya ke le o radio o etsa ntate maoto ke tlo jwetsa etse jwang o lapeng agree thank you ntate o radio hello ntate moruti bothata ke mangwele ntate ke tlo jwetsa etse jwang thank you mama yo I confirm the hlobole ya di dingata seleke mamedi wa ka rateng ke kopa ke tlo le thusa ne ya pele ba ba founela radio mamedi ne ke re founele straight di phone tsa rona go 078 398 3446 078 398 radio hello khotso ntate ke tlo jwetsa wetse jwang ntate thank you
mamedi o radio ke feta o radio ona le bothata ba maoto le tlo bona mohlolo tshosa le tlo bona mohlolo tshosa lona o ka tlong thank you mama ya mamedi are shere ka fiti mamedi kopa le mamele ka pelenyana no se ding ngata mona se tlo senyetsa nako ke kopa fela ke ba mo le mong a nang le bothata ka mamela radio ba mamele radio mamedi wa ka ratang ke batla fela le tsebo hore batho ba bangata le kudiswa ke meya ona le batho ba sa tsebeng hore meya e ditshile ya kudisa wena mamedi wa ka ratang basadi batho ba bangata ha ba tsebe hore meya e ditshila e ka o kudisa mamedi wa ka ratang ene ka madimabe lona le tseba ke report when o sa tsamaye kereke ya deliverance ntho tsena ke kwa di tseba batho ba bangata mo mamedi wa ka ratang le ka batho ba bangata ba kudiswa ke memeya and ka bo madimabe mo mamedi wa lerkeng Motheo FM batho ba tsebe ke go bompa motse ngompa le Luka chapter 13 verse number 10 kapa verse number 11 Luka chapter 13 verse number 11 ka pelinya verse 11 hono ho ina le mosadi ya bileng le moya o moholofaditseng mo mamedi o ka babele e reng hono ho ina le mosadi ya bileng le moya o moholofaditseng ka dilemo tse 18 years a holofaditswe ke moya ya mphomo o ne a finaha a sitwa ho imoloha ho ha mo mamedi wa ka ratang ha mosadi ona naka ya doctor hono tlo theke di doctor ne di tlo re ke single patient ke amen bona mosadi ona na tlile ka sonta ana nna tshwere ke matswele wala boraro ke kana bro mamedi that woman ona dela mesamo e 8 6 kana bitso mesamo yo ke di standard pillows ntate mogodi ba ne ba ile ka tsona and then because ana sa khone o dula straight do santse ka masaiteng ho be le dipilo le ka pele ho yena so matswela hae a khone wa be ya pilo ana le clot ya cancer ya matswele di doctor ke dire ke ka dire ke cancer ha ke mo rapela ba lo ke ba mo kentse kokwana ke ba mo kentse kokwana ha ke tota mo rapela ba lo ba bua ka o yena hore ba mo loyela ntlo ha bona go ba no setse le ntlo ha bona ke yena breadwinner ba mo loyetse ntho eng ke ya pele ke rapeletse monsadi mo gautong kwana ya kentse le banta le thekeng o robile spinal ke la bohlano ke Saturday ona robile spinal le tsola hae le sa sebetse o resignile mosebetsing if I'm not mistaken ka baka la ho lemala a lwana le monna mo shapanya maboteng re buile ka yena le yena ka Sunday mamedi a dika ke mo rapela ke ha lowe ke family ya hae afu aluwe ke mother-in-law ile mme wa monna wa hae ha monna a molwantsha yana ona na hana hore ke monna kanthi o nna le boloi kanthi o na le boloi bo teng bo yentsweng ke mme now dintho tsena mo mamedi wa ka ratang ke di buiswa gore ba bang ba lona le mme wa Thabantsho aneng a tlile ana le ntshepene mo supporta mo spineng ana nga ke ntse tshepele ya lena o fane ka bopaki Thursday because o tlile la borao bilena a re ona tlile a le 1 ngwana hae a sa thole mosebetsi ka morao re mo rapelle ngwana hae a thola mosebetsi nentse ke bua le ausi aneng a tlile go tswa ntho go tswa Johannesburg ebile a ntjotsa hore hona jwale o a tsamaya o na le interview ha ke tlo gona mo founela wa hopola yane a loweng ke mo hae ana tsamaya le ntate wa parlamenteng yes a re ona le interview a ilo e attenda after a toilet deliverance a re dintho dingata tse etsahetseng haholo ho yena a tsieno o lowe ke mang ke mme wa hae ne o lowe ke mme wa hae mamedi wa ka ratang jale ke batla a mphomotseng ke go khalmela ka lebitso la Jesu wa Nazareth go khalmela ke le radio now mo mamedi wa ka ratang
nthe ke batla go le bontsha yona ke a gore fela most ya lona le etswa dintho tse le di etswa ke balo ya letsebe ba maoto le tshelwa meriana di-gateng tsa lona wena o nagana o tshwere ke maoto kante o tsheletse meriana gateng ba bang o tlo thola gore o lora o ja that is ona le ntho e tsamayang ka mpeng ba bang le lora le ja le nwa le etsa eng that is why le etsa jwang le hlaelwang ke dintho tsena jwale momamedi wa ka ratang lona ba lorang ba ja nketsetseng favor ena he nthwane e selekana re wa e bua ya hore o nke metsi o a tshele ha o qetile o nke letswai wena mamedi wa ka ratang o le tshele ka hara metsi ao mamedi wa ka ratang lona ba lorang ba ja ake le nke letswai le metsi tshela metsi ka khapong ha o qetile o tshele letswai mamedi la o sa le fuduwe la le ke la dula tlase kwana letswai le na le na bothata and then ha o qetile o nke ha o ka bona le vinegar o nke bikinyana vinegar o tshele wena mamedi wa ka ratang ka pelenyana lona ba nang le bothata ba maoto etsa the same thing wena mamedi wa ka ratang o nka metsi wa tshela ka baskomong a ntsa bata mamedi se ka la beya metsi le tlo nsenyetsa nako ha o qetile bo tshela letswai mo mamedi le kgrofo kapa le jo le fine ntho e ke etsa mo mamedi ke rapela ke kana o siane mo ga itse o swa yona le kae yana wa mistress wa Sunday school wa England a sa tsebo tsamaya o swa yona le England ke mo rapeletse ke le mona sa tsebo tsamaya a le England ke be ke ra tshele letswai a le tshele maotong ga qotila ba a ye ho lona a totobe ba mo tshware ba mo support ba fihle ba mo be o di maletswai leno ka mo rapela jole mamedi wa ka rata tshela metsi ka baskomong ya hao ha o qetile o phamise burugwe ka pa mose o bo tshela metsi yana o tloa hodimo mangweleng a hao a theowe metsi yana a tloe mangweleng a hao o ya tlase mamedi kinya maoto wa hao ha o qetile ka hara metsi yana o bokwala mahlo then wena ya lorang aja if o kentse metsi ka baskomong etsa le hore o tshware ho tiking ntho cup ya hao ya metsi e tshetsweng letswai le asein la e ka ba ona letswai o ska ba mind la e ka ba ha ona asein o ska ba mind mamedi wa ka rata entse le metsi fela a ge pompong ya hao mo leng teng bua mantswe ana ka moraka le ba tshwereng ke hloteng yana le bothata kampeng yana le bothata mahetleng yana le bothata ba noka le motho a rona le motjheso hlohong le ba re bana le problem ya mangwele le gout mamedi ke a kopa bana ba seng ba buile tshela metsi he jwale ka wa maoto tshela metsi ka baskomong ha o qetile kwala mahlo a hao ha o qetile mo mamedi bua mantswana ka moraka e re morena Jesu rona re kgathetse ke o kula re kgathetse ke hore ebe re kula tsena ka baka la dintho tsa boloi e re morena Jesu re qeta utlwa buka ya Luka chapter 13 verse number 11 e reng ona le mosadi ya neng a holofaditswe ke moya mo mamedi wa ka rata bua mantswana e re ha ikaba hona le moya o nkodisang ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta tsatsing lena ke kopa morena Jesu o nhlolele e re morena Jesu ke dumela ka pelo ya ka ke bua ka molomo wa ka o Kriste mora wa modimo le hore o swele hore nna ke be le tlholo ke tle ke pholoswe ka lebitso la Jesu mamedi ke kopa o rapela modimo wa ka ya phelang moya o halalelang modimo wa ka ya tshepalang ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta lebitso le nang le matla modimo wa ka lokile lebitso la Kriste re fodisa ka lona re lokolwa ka lona modimo wa ka lokile re pholositswe ka lona lebitso la Kriste modimo wa ka ke rapela metsi ana ke wa rapela ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta moyo halalelang kwa rapela hore metsi ana jwala ka morena Jesu a ila fetola metsi wine nna tsatsing lena ke rapela metsi ana kwa rapela hore a fetwe madi a morena Jesu ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta modimo ka ke rapela metsi ana le letswai la teng ke rapela hore batho ba jisitswe batho ba lowe ke cancela dijiso tseno ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta lona ba loi le tlonka dithuto tsa lona dijiso tsa lona tse tlamang ditšhelete tsa batho tse tlamang di-business tsa batho dijiso tsa lona tse tlamang
dikatlego tsa batho tsatsing lena ke rapela kgatlhano le tsona ka lebitso la Jesu wa Nazareta Modimo ka metsi ana a ka rama bekere a tolata dithuso tsane metsi ana ka ra dibaskomo a tlo fetoha le tshalane la Bethsaida leo bakudi ga bana ba kena o lona bana ba tswa ba fodile Modimo ka etsa mohlolo setšhaba sa o se tle se tsebe ho na le Modimo ya phelang ka lebitso la Jesu wa Nazareta Modimo ka ke rapela dinalete meriana ke ntswe maotong a batho etswe now etswe now etswe now etswe now ya tswa meriana ena ya tswa ntate kapa mme ya kentse maoto ka rabaskomo o mamele ho na le dintho tse tswa menwaneng ya le di written tsa hao fire Tiatswa dintho tse kentswe maotong hao tiatswa meriana ya tswa ke tshwetsa ka lebitso la Jesu Modimo ka ke rapela metsi a ka rama bekere ke rapela robe le mollo ka rama metsi ana ka lebitso la Jesu mollo ke yona Mama media ka rata e re ke nwa madi a morena Jesu nwa ka speed Noa ka speed le wena Facebook nka mona nka bontso etsa dintho tse ntse ke re batho ba di etsa lona ba re le na le kidney stone noa metsi ha se di kidney stone ntho tse le jisitswe le kentswe di jiso noa metsi ano momamedi wa ka ratang ha le qetile tshwara metsi o nke letsola hao o le beye mpeng ya hao ha o qetile o nke menwane meraro o e beye hodima leleme la hao ke tlo counter fihlela ho 3 di tlo tswa sejeso seno le leta leno ba bang le tlo tsholla ka lebitso la Jesu o nke letsola o le bempeng ha o qetile o bukobe hanyana o bunka menwane meraro o e beye hodima leleme la hao Modimo ka ke rapela ka lebitso la Jesu 1 ha setswe sejeso seno 2 ha setswe sejeso seno 3 come out Modimo ka setswe sejeso seno out Shata Modimo ka ba vomite di Jesu tsa ba loi ha di tsamaya ka ofela ka lebitso la Jesu wa Nazareta ba ka rametsi ba tlotswa Modimo ka di pain tsa bana ba dutlwa di fedile ka lebitso la Kriste Modimo ka bana ba tshwere ke di hloho ba fodile ka lebitso la Jesu ke gaola dintho ke tshisa dintho tse ke ntsweng di hloho tsa bona out Modimo ka ke ba rapella ka lebitso la Jesu moya o hallang setšhaba sena se lokolwe mo mabedi ha ka bona le motho ya robetse sepetlele mo nkele metsi o etse yona ntho e ke entse le ha e ka ba o entse wena o yentse ntshwana but this time mo mabedi ka ratang e etsetse motho ya sepetlele ha ka bona le motho ya sepetlele kapa ya somewhere nka metsi wa ge wa tshele hape ka lebekering o botshela metsi ka o botshela letswai o botshela vinegar la o sena tsona nke metsi fela a clean ha o qetile mo bitse ka lebitso motho eno ha e ka ba ke Thabo bitsa Thabo re Thabo tlo nwa metsi mo mamedi le ha le siko mo bitse mo mamedi wa ka rata ke le fa dintho tsa tumelo mamedi because ba lo ha ba le lawyer ha ba hloke hore ba tle o lona mara ba le bitsa ka mabitso mo mamedi bitsa ngwana hao bitsa family hao bitsa mme wa hao bitsa ragadi wa hao whoever a robetse sepetlele mo bitse mo mamedi ya robetse dikobong ya hole le wena mo bitse ka lebitso ha o qetile ere mo bitse re Thabo tsatsing lena moruti November wa rapella o tlo fola ka lebitso la Jesu wa Nazareta ere o tlo nwa metsi ana o fole ka lebitso la Jesu ke kopa wa rapella pele wana Modimo ka ya phela ke rapella batho ba siko ke rapella ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta spiritually ba teng Modimo ka ya phela ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta mamedi wena tshwere metsi ya tlonella motho ya siko kwala mahlo a hao because mo mamedi wa ka rata ke batla o mo file motho eno ya siko ya robetse sepetlele ke batla o mo file e ka rotempe la hao Modimo ka ke rapella ka lebitso la Jesu ha ba utlwe ba le tempe la bona ka lebitso la Jesu wa Nazareta Modimo ka ke rapella metsi ana Modimo ka bana ba tshwere metsi ha ba nwa ha ho nwe bona empa ho nwa bana ba robetseng dipetlele ba robetseng ba kula and ha ba qetile ho nwa ba tlo hlatsa ka lebitso la Jesu ba lokolohe Modimo ka ke lebo mamedi nwa metsi ana bua o nwella mang ka pelenyana
bua unwella mang, bua unwella mang. Bua unwella mang, bua unwella mang. Momamedi wa ka ratang, ha o qetile ho nwa, e re Morena Jesu nka letsoho la hao, o lebe mpeng ya hao, ha o qetile bo nka menone meraro e be hodima leleme la hao. Pele o e beha, e re wena ngwaneso o mmitse ka lebitso whoever ya kulang, mo jwetse hore o tlo hlatsa moo o leng teng, o lokolohe ka lebitso la Jesu. Modimo ka ke a rapela, ha o qetile beha letsoho la hao, Modimo ka ke counta ho fihlela ho 3, ba santse ba hlatsa, ba santse ba lokoloha ka lebitso la Jesu. 1, hlatsa, 2, hlatsa, 3, hlatsa, out, 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 vomita, vomita, vomita. Modimo ka ba mathe ba tshwae toilet, ba sebetse mala ka lebitso la Jesu, ba tsholle hona jwale ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth. Modimo a rona re a leboha, tlisa lebitso la Kristo. Mamedi ntetse tse njwetse ho etsahala. Ntetse 078 398 3446 078 398 3446. Tse ding ke 079 083 3833 079 083 3833. Momamedi wa Motheo FM le ka re founela le re jwetse hore na ho tswa mathe a mangata, ho tswa leleta kapa wa hlatsa kapa mathetse toilet, re founele le re jwetse ho etsahala. Ha ba re jwetse Mamedi radio o radio so ya o fedile o ne tshwere nako e kae? 3 days. O nwele metsi? Enta. God bless you. Radio Nomoro tse le di founelang 0 man o radio where I seen that amangata masweu ndate unse matha mangata masweu ha mangata ke kopa o nwe metsi ya tshwara metsi ke tlo rapela hape 0783 no ke man 398 3446 Peter 078 398 3446. Tse ding Momamedi wa Motheo FM ke 079 083 3833 079 083 3833. Mamedi o radio yo Mamedi o radio enda tu etaite ke re wetsa landa tu etaite anda te kitse ke ba re ke nne ke rapelletse metsi ke batla batho ba tlo njwetsa hore o etaite radio o date o etaite go tsile mathe a mangata. Okay, that radio where's I think where's I think ileleta lana le madi yo radio where's I think on sele leta le lengata unzo sebetsa yo askis aronza sebetsa o radio arlimathile le leta Fatima o radio where's I think that where's I think that waka oh my god o radio where's I think that e fodile modimo o hlomelo fatshe ga itse e no tsere nako kae yo beke o na tshwere ke hlo o fodile radio where's I think le jwang yo radio ya ho etsa lerata
radio ha yetsa le batho radio ho etsa etseng ke hlatsitse ntate November and then ke sa tshela le diniga ba ke na yona mara ka tumelo ka utlwa metsi e bile a ka ana le asay ka tsantho ngwe telele brown tse wa hlatsa wa ntshonto telele brown hey ene wena no sa tshela le vinegar ne ke tshela le diniga le hona jale ka thuthumela ke tsebo e sala modimo ka ke mo rapella ka lebitso la Jesu tswang ho yana come out tswang ho yana modimo ka ke mo lokolla ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth e re morana Jesu ke lokolohile morana Jesu ke lokolohile amen amen ke a leboha ntate November thank you Mamedu radio ho etsa etseng ho etsa etseng o sengu ka pila wa tswa next ona jole ho tswile le leta qeta o rapella metsi sho thank you mama radio le mametse mme o re tima radio ya ha wena qetang nka khole ya ha tima nena a re o sengu ka pila mara wa tswa next ona jole qeta o rapella ho tswa le leta le leso le lengata le thata mamedi ke kopa le nke metsi la o qetela nka metsi la o qetela nka metsi hape e re morena Jesu se Jesu sena ha setso o ska tshela next mo mamedi ska tshela next nka metsi a clean e re se Jesu sena ha setso ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth a go re kingeno ha o ntse tshela metsi radio tata mo go titse ke fata le hona jare tsena ha tsale ke fata ke tla tla le stole le tinya intho mo le paulo ba me ke no le tswanaka o no le tswana ha ya siko ya kulang ka siko tate mo go tikime marieo yo thank you mama mamedi tshela metsi ape a fudiwe ka monwana wa hao e re metsi o tlo ntsha se Jesu sena se ipatile mmeleng wa ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth mo mamedi e re se Jesu se tlo tswa ka lebitso la Jesu wa Nazareth nwa metsi ano mo mamedi wa ka ratang anwe ka speed nwa o ntse o bua hore se Jesu o tlo tswa wena hona jwale ka lebitso la Jesu ha o qetile mo mamedi nka letso la hao o le beye mpeng ya hao o yetse nthwane hape o nke menone meraro e be o dima le lemi la hao ke rapela ka lebitso la Jesu modimo ka ya phelang ba hlatsa se Jesu o tlo tswa ka nkane mo mamedi nka menone e be o dima le lemi o kobehe 1 2 3 hlatsa modimo ka ba hlatse ha ba hlatse ba ye diphiroto ba ne ba sai modimo ka ya phelang ka lebitso la Jesu ba ye toilet ba ntshe leleta modimo ka ba ntshe di Jesu tsa baloi ha ba hlatse ba mautu ba fall ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth letsetse mo mamedi ba kae bana ba mautu 078 398 3446 078 398 3446 tse ding ke mang se le ke 079 083 38 Facebook motho no re mphomo motho no re ka speed te a wa kena Facebook no ke next motho no re dumela ntate moruti ke qeta go hlatsa ke mosebetsing ke ne ke ruhampa I feel lighter ka leboha ona ruhampa o mosebetsing o qeta o hlatsa thank you Jesus a go re ke nke mamedi o radio Jesus dia kene dia hatelana askis ndati radio okay askis radio ndati o etsa etse hona le dintho tse tswileng tse tshotso sa di tsebeng thank you modimo lokolotse radio o etsa etse ndati o radio go tsoma tima radio tsa lona hleng ke na wa mangwele o etsa etse tate moruti ha ke tswa ke
ke re ke lo lata metsi ka mane ka baskomo ke lateletswai ke ha ke e le go ke a tsha go tloa godimo thekeng go ya tswa ka maoto a mabedi wa tsha ntate ka utlwa ke tšha ka re ke orile itara kapa ke tlhapa ka metsi a tšhesang ka metsi fela a kwa rapelletseng a sa ilo wa so ka mora mo o ikutlwa jwa mme wa ka Cheso. God bless you, Mama. God bless you. God bless you. O a tshile ka rona hlapa ka metsi a tshisa. Mamedi wa ka ratang ke nka ba bobedi ba o qetela 073 078 398 3446 are dumela ntate moruti ke tsa ke tlhatsitse leleta le le sweu ke Mike Hlempong Mike ngwana ra ntate ke leboa ntate moruti e bitape a re dumela ntate moruti ke hlatsitse leleta le le sweu ke mosebetsing ke a leboa ntate moruti. God bless you. Leleta mo mamedi lona le tsebeng o radio tima radio o radio andate ka pelenyana o hloka mahlonolo wena o itlhokela mahlonolo no tshwantse o itlele kerekeng mona Facebook re ra le motho a re dumela ntate moruti ke qeta go hlatsa ke mong hape gona jwale ke mme boma ka mpa atumela tjena ngwaneso okay a re dumela ntate moruti a re dumela ntate moruti ke qeta go hlatsa gona jwale ka metsi a plain ha ke qeta go nwa jo ke leboa matla a modimo ke kapile leleta le nang le dijo o qeta o hlatsa o mosebetsing yes sure mamedi o radio hello ntate moruti re teng le kae mama o etsa etseng o bua le bitumelo o so ka una nta alla ka mpa e bohlokotlo se mo qeta una metsi no ke wa rapelletse mo khathile ntshetswe o hantle o hlatsitse ntate moruti a hlatsa ntho e tshweu ya ba o lokolwile o hantle o fodile ntate moruti o tswile a kula o seng o tswile a kula o seng anta rona le ntho mo jang ka mpeng itsa ha o ka ta rapella metsi ana ka khapa ntse agapande tshweu ya ba fodile thank you so much Khaitsedi yaka thank you so much ya mamedi wa ka ratang I think na mosebetsi wa ka go phetile bana beso ne ke re fela ke letse bo rona le modimo ya ntseng ana le matla le nna ke tswa toilet a reng mphomo a re le nna ke tswa toilet ke mosebetsi ke mogapi e ka reng ka ba re boleletse o sebeditse mala ka pa etsa mogapi ka reng ka bo re boleletse o etsa etseng o ne lo hlatsa ka pa o ile a utla o sebetsa mala ka pa jwang ene ka reng ka bo re zoetsitse mamedi ke a tholahala hle go re o jale le ke la tseba gore ntho le bonang e le bonang yana a reng e mong a reng a re ke hlatsitse khuti dedi le hona jwale ntse ke hlatsa le leta lona le ke ntse ke hlatsa leta le lengata o ntsa hlatsa ha o hlatsa le leta le lengata ya mamedi wa ka ratang ha le ke la tseba gore dintho tsena bo le leta mo mamedi wa ka ratang ha o ka tseba gore le leta le bolelang ba lo ba gona sebedisa le leta kwa la bophelo ba motho ase that is one ke le jotse ke ba bomba rona le tlontsa maleta it is because ne ke tseba gore le leta le gona sebedisa kwa la bophelo ba motho le mathe a mangata mo mamedi that is why busu ba ba mpho motla thola motho tla bantsa o kwenya o lo rontsho nne ha o kwe ha o lore but o phumana ntse o kwenya fela o kwenya e ka rona le mathe a mangata a makenya a wa kwenya mathe ano mo mamedi wa ka ratang ke mathe a sebedisang go kwala dikatla tsa lona di business tsa lona di chelete tsa lona mo mamedi wa ka ratang o sane ke na le tshebeletso ya mpha badimo tebo ke na le tshebeletso ya mpha badimo o tswa tshebeletso ya mpha badimo ke bo fedile ke rapelle mong le mong mahala gore na wa nehela kapa o nehele o ro koleka o na le tšhelete kapa ona le yona o sane ke tsa mpha badimo of the prayer o sa o na le tšhelete ha ona yona o na le eng ha ke na taba le wena o sane ke tshebeletso ya free of charge mahala doc ke batle le monehelo
next ke na tabolo wa nehela ka pozwang o sane it's mpho ya badimo of the service of free of 10 o'clock o kana matisa phase 6 kapa phase 7 fela bore ke ya tshebeletsong ya mpho of the prayer Yeah. Doko fela ka etsa. a ke ntate moruti ke mpho of the prayer of the free mo mamelo ka ratao kala matisa phase 3 o mpha badimo ke gore fela batho ba thola thapelo ya mahala everything ke jwalo ka mahala batho ba yang pha badimo mahala badimo ja mahala ebile ha ona le toothpick nka le hlokwana la lefie le mo gotletse Ba ba ka batloela botlolo doko ba inwa ba ithuta yona mono. mono so mamelo ka rata go sane ke thapelo ya mahala one na wa koleka kapa o koleka ona chelete kapa ona ke mamelo everything is for free ka o sane mamelo ka rata o kala matisa phase 3 kapa phase 7 o bore fela ke ya kerekeng ya Dr November mamelo kala matisa phase 3 kapa phase 7 o bore ke ya kerekeng ya Pastor November tenteng e tshweu etseleng ya Skundere ka koloi mo mamelo driver ka ro ya Grootvlei o tsama straight ha ona mo jikante o fita le momolo o fite mo Greek ha ona mo ya o jikante straight ha o qata o fita bo mo Greek ma medical lifting ya o tla bona structure se seholo ke teng ke ntho ke structure ka odimo se ruletse ka masenke a brown ka mahlakoreng ke tente re ya kopana ka 10 o'clock for free mo mamedi e mo le mo haholo batho ba ileng gore ntate moruti o ba rapeletse today and then ba hlatsa momamedi wa Motho FM o tshwanela gore o kopane le ntate moruti November for free ba ileng gore hona jwala ntate moruti a rapela motho a thekuwe ke letswalo o tshwanela o yetse bonnete ba gore o bona moruti November le ha be pelong ya ha hona le ntho o jwetsang gore wa tseba nka kopana le moruti November ke tlo loka ya o tshwanetse etse bonnete ba gore ho sane thapelong ena ya mpha badimo etsa bonnete ba gore o ba teng thapelong ya free ho sane ka 10 of the prayer yes ka 10 o'clock hoseng phase 6 yes Aba ba tlo tsamaya dok ba re Dr November le Victoria's Faith Ministry mabedi tseo ditaba he etsa bonnete ba hore wa kena DJ sa le orange dok ke mahala